Siasa na witi na mbere ni ntobile utumba kwathurana. Tuko yoro, bunge nene nirakulukire muswanda yo kigina kenda kuongela mogoti mwanya kiri mu Kenya. Kaunti na Meru, nabo madaktari baruwa kuri antu babarire kuonana na gavana wengwa kenda bamukinyithira mathina yo. Ore bunge ya Meru nayo itite muomo kenda kuinyile thirikari bongela mishara yo. Ni kongune karwe siasa runo ruthuraniri ni Phineas Imana. Ni bili mbaya itupuliwe mbali. Mbere ya uthetana kuwa ngarama ya uturo ni itetie angura methuri nontu manto ya katabarikia uthai. A minimum of 1.5% and those who can give more to give more. Twaria ro kigina ro finance bill irarikirie kwithira nende rwikuruka kwa mbunge ara bunge nkurukia ya nare 80 baringire rwaria rukura no rukurukia. Members of that opinion say aye. As members of the opinion say the ayes have it. Rwaria ruyete na mantu nkaboya ri ogoti bo kibo nyumba na barabonekete kudhuria baingi ni ogoti bo mauta bonekete kongeleka kuma chunchi kinyanya kuma kireyana mwanka 16 kuma kireyana. We have moved from the levy. Now we are calling it a task. Is that not scandalous? Ukarika nombere musiasa Mike Makarina na dirite akimera ke boka da bunge bakuma Meru barabonekete kwa tambaru rwaria ru. MP beto kabo aukira na bugethira butiukira Ameru babogeria oni mbethirete mboete heshima lakini kuringa na bobokira to akimwa baboboriwa buinthe bukaringira finance bill kura bote kwa ile bawitithia mauta ya wite na 16 bote kwa ile kethia ni insurance ute muntu korore insurance ya meomba renge yani mantu ya thirikari twikirite ute wenu akuria kiuria ngura methuri oringi twina menende ke thirikari cia matura bauni bau ni MCAs bambunge ya kaunti ya Meru baitikirania na kanwa kamwe kuinga mbunge ya kaunti huu na boti kumania na kingi endi ni tuarero anyiro kurungamira michara ni ro Salaries and Remuneration Commission SRC kuria kubongela michara amwena mantu yange yarapa kwithira baitarira kia yegembecha. Akiaria mutongeri wa baraba ingende ni mbunge Evans Mairakaria uranoyora iketiero ari rumbunge na redire aitarira kiontobu na kuwa ni bobonka bati bationgeli michara yo kurikania tuinge mbunge nikenda tumba gwita gutetera michara yetu nonto kire review kana body area inengeri mandate ya kureview michara review mishara ya MCAs, that is the third review. Baragura MCAs bongerwa ke shiringi ngiri 10 kire mishara yao na itukumenya ibogete county secretaries bongerwa nkurukia ngiri 200 speakers babongera nkurukia ngiri 60 na bodies inge antubange CECs bongerwa mishara ya ngiri 200 tia ngiri 100 ende MCA urori ngiri kura ne antu baroka kire kwa were on the rukire kuromba visi mbeje chemathiko mbeje chiarambe chia kanisa na mashukuru na ingi MCA arire wa mushara jwa ngiri 86 aki na witana mbere na kuga bota MCAs ni babatire kwithira bakyamu kaira kigina kya one fund na brapo loti kinyabo bahamukira kigina kyo kingi kira tugutetera muno ni equitable distribution ya resources through tokwenda ekirwa sheriene gintu kira gitagwa ward fund na affirmative fund ya ekrobarabare kana barabare nominated ne ambungeji nikienda kinya tu tumba kulitira mwananchi uyu uturingirete kura ngugi jora MPs barita through CDF na barabara nominated women rep bagaita through GAF. MCA wankuene Martin Makasi na kunyelia we ya pontobo watu wa ward fund ekiroge sheria no watu ka MP na kwa CDF ni MCA atikwa wa ward fund na nembe chachibutira antu betu ngugiso babata mutegeri kwithirwa kimenya ni ati mbunge ya kaunti ya Meru eyoketie twari endete onka onto mbunge ya Kathumba ndeni andigura Kenya ichiuketie mwerekero uyu reka na yaunende iba ubadilonkirete ngabana kawira Mwangaza tiwe imaitha ende kuringana na ritingwero nyine rogima bariwa ko yanto baruterero ngabana kawira Mwangaza barabethirite nende baibata kanya ko kinyila mutongerio na kwaraniria nwe mantu yarayo bakonie kuri antu kana kundi kyantu kyo muritira ngwe buthuku tukwita
eitare anona kumuswa kuma September tutiumona advisors ba advise maafisa jao bathite benchmarking bageta benchmarking kuria allowances yake ibete bakathoma county ingine ati kuthithia baugwete rwanyiro rogima county nengi rwethirite rugita boya nontu bongabana kuthikira aritingwe bao onto braba kuwa butionekete Miru nete county nyingi uria ngavana bagwatania na ritingugi ba union bakaikia ugima ba mwiri mbere bwega yayo ndene ndi akiringaniro amwe kiuria kinene imwerekere yore kuyuyongwa Phineas Imana Garwe Siasa.